nganganged bamdam daihi da kajing kentu kajong utrai kenrat na beneng numdon kum katu kajing penwit kublay shibon ya pi Magdalene pati Jason kitim kijongi nang ni na sning banjer kerteng iway pa iway yo kakta kapor pilalam yalam yang iway pa iway idong isnot bat ngala kendo yakipat bakat siya bangalet ngapan map na pi kinong syong yo ngong mat kum bangatip na do man step layakren politics kibriw hakani karinsan ailem yangi kapati NPP ru ban pensyailem yapi yakinong rim yale election jongi kani kajing lum kajing lang kajonga na kani kadong kathan kabangikot kariboy barok away kala ayanga shibon ki jingmut ki sembut jingmut ki banyarap yanga bangan sensyar kambha na kabentajong fi ladapi ibit ban kersyan yanga kom ka MP candidate jong kani ka constituency ngakwa ha kakot ngasngaw to baka jing ang not jong pi panyo i nga ban panyo snow ya kasur ka jong nga bangakren na kani karinsan ha kani kayo ban shu ya to ya pi ki bamtip ipa jonga iba pita isyang ihe isan ha sning nado dangka hado bain dalalaj puli ya kajing puli jong i siya government boys hapo maukar kani kajaka ka block sning kabala ay jaya ipa na do ba idang ka but ika jongay kait kilong temen barok kin ito ya ipa jongi ya imay jongi but ya ibabu pakanten ibatray hakati kablok jong pi ha sning imay ka jongay isid rep sa kitay kitan ngakarpat jur yakinong kersyan kapra mene pilayo mapila kajong kapor let no sayeng let no sayeng yodon kajing klumar ngiwan ban sensyar yapi bansya hala hakipatis kum kitay klem nong rin ngakarpat red yapi ngaw baha habdon papon no yaki nong yalam jongki bankot no yaki syakidong lajong kamlong kababa bayo yas mensaw ngakwa banong yapi bapi day bans ngaw try yang namarkum mga ong yapi at ngilong kibreo kibas ngongo yaka sning kibala ayang ukpa ubadoption rang kumibapita habang asimti yakani kajing bakle kabadon kam nga bakle na kajing tip breo tip blay ngantray shitom ngan ay yapi kajing syakri kabapura kabapaka piday bantip bawan laki don ki katu katni ki bakren persya yanga ay baka jingkren kajong ki kanlong kajing kerku kajonga kiklet bangaladep ya kani kalenti sansin lenter ki election ngadang job
Tekan mentoy ayu ya pi ban kerbe ngam ngap ya pi. Ngayat yala kajong kalenti. Kalenti jong kajing syai. Om kajing dum. Kajing bishni. Keno mapi kibayeng ha kane kajaka kibalawan kerpang na sneng keleng. Shim ya kane kajing kren kajonga bakaday kajing shisha. Kom ka sarkar ngiyong yapi ki kon jongi baro wat judo jingkermen kajing sinsyar kabaklem don jingkermen kaday ka jing sinsyar kabanwan lam ya ka jingjot balay ngoong ngidon jingkermen namar pilayo i ya ka jing lebha jong kane ka party ka jongi Hakibabon kilyang ngaladon hagasan pertay labon bon snem ngalawan ladadon kibalen bakilenti kisengken kilakam tok mapi kinongrep pimla manlen bangila persyangkat bala man kentiu yapi hakilan kibaper ngelawan lam syajan kikper kijongpi yakikor ban penklan ya karep karyang kibaharukom ngelawan lam yakijaka bapin stok ya kijingmi kijongpi na kikper kijongpi ka agriculture hub dong jong karibhoy Kibam yoi deytang kibabishni badya ubabishni imekha jonga ijuhikai kumne yangi kokon habapilong kinong senshat ya ubalale bha pinna pendeng sedakaksiar nakakmod runong piklam le ay ngabadon bok ngalayo tray bat arngut na pedeng jongki Bat ngatip kajing ang nuot jongki kampat lakman penkular pendep ay yaka NPP yakata kalenti ban syakri ban pendep yakita kikular jong kini kilaingot kinong yalam jongpi ladapimut banong baka parti BJP kadai ka parti NPP tapi hapanya penkre ya kata kajing penyeng nongrim jong pi bapi keno yang ikum ta bangan naman how ar hajar ar pulai ngalale direct sa ka BJP bat usimbol jong unday lotes henry ngam kwa ya kata ibaling do ila de patay pi sorry, iba kala iladep batay pi yakata nga ay pi kakular baka numla manlong baki BJP kinong kiday ki NPP habauan ubrew ban kersyan yangi ngiyong welcome bat nga niya to yapi kinong syong snong jong gani ka constituency kat sa pangalet ngam sim khotti tang yo BJP kelet keli na kisnong ki baper badan hari boy ne ha kano gabanta jong kani ka constituency o UDP ru nga khot yaw HSPDP ru nga khot yaw Congress ru nga khot ya baro namar kani kadai ka election kabadon kam na kabanta ka jela hakasngi ka bangandon ka public meeting ka bakaddo Hariboy district kalumlang ngango akmat jong pi kinong syong snong jong kani Kariboy barokaway bat kerpang nakabenta kinong syong snong jong ko umsning sngow ba kersyan lem yanga
Aya nga kakti kadyang kakti kamon kajongpi. Bat penjob lem yang nga. Yarap yang nga banlet sa parlimen hakapor bakari bat kajaj penrew kadonkam ya kasur kabajam kasur kabatesta kasur kabatray shitam namar ki jingma ki babon ki lapan up yangi